Importante kaayo sa Ginoo ang pagtuo, ang atong pagtuo. Gilingay mong tupad, inanapa kay pagtuo. Kay kasagaran ra ba nato, dili kay ta kasabot unsa ning pagtuo. Mao na nga dili ta kakita sa kamatuoran. Kining pagtuo mao ni siya ang suga, light. Mudan-ag nato aron makakita tas kamatuoran. Pero kung wa na gani tay pagtuo, mapawong gani na siya, bisan pag imudmod sa atong naong ang kamatuoran, di gid ta kakita. Kinsa dinhing mga asawaha nga kanunay giyong nakakita nga ang iyang kuyog sa ila mao ang iyang bana, taas ang kamot. Tanawa, di ba galibog na mo? Kana bang makaila jud ka nga imo ng bana kanunay? Usahay ang imong ihingaan ana, animal, pistin, yawa ning dako. O ana, nalimot na ka nga imo ng bana. Kana bang matabunan lang dayon ta ba? Matabunan ta sa atong mga false judgment. Muna si Propeta Jeremias diri sa unang pagbasa, gipasulti siya sa Ginoo sa kamatuoran. Ang mga pari, mga propeta nga siging adtos templo, hastang mga tao nga magsigig adtos templo, kunuhay mituo, wa kadawat sa iyang gisulti nga kamatuoran. Pag humana hinonyag sulti nga ningon siya maggunob ning templuha kay sige mog simba dinhi pero ang inyong sala wa ninyo hununga, porte nilang laguta. Ingon sila buang-buang ka, gidakop na hinoon siya kay ilang patyon. Imbis nga motuo sila, patyo na noon. Ug daghan sa atong mga magtutuo nga nangamartir, sama nilang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, sa ilang pagsulti sa kamatuoran, namatay na hinoon sila. Gipatay. So ang tinuod ang tao nga naay pagtuo, dili mahadlok patyon. Sige, lingi ay mong tupad, inadi ka mahadlok patyon. Patyon ka ba? Nayusahay, patyon kas kaguol. Pananglitan, ang imong bana, mangabit, nya bisyoso kaayo, nya imo ra gid siyang higugmaon, kay nituo jud ka nga maunay imong bana, patyon kas kaguol Bana sad nituo ka nga imo gid ang asawa, nya siging panglaki, mabuntis pa gyud. Nya unsa man, mudawat ka nga imo gid ang asawa o imo nang isalikway. Patay jud kas kauaw, patay pa jud kas kasakit. Labi nag makaanak nagkaduha, katulo nya lain-laing laki. Ingka Isus pa diri, divorce. Mo rin ang gi-introduce dayon ang divorce. Aron usbo nato ang kamatuoran. Nasay uban dili kadawat sa kamatuoran nga babae siya, nya maibog siya sa iyang isig ka babae. Di siya kaantos ana. Kay mamatay siya sa konsumisyon nga ingon dili pwedeng kaslon ang babae og babae o lalaki og lalaki. Ilisan dayon niya iyang genital organ basta naa siya kwarta, di ba? Ang iyang gamayng dughan kay laki man siya gustong mababae, iyang padakon ana nya masuko dayog tawgog sir. Kay magpamam na gid siya or magpamis, giilisan nato ang kamatuoran kay wa natay pagtuo. Diri sad sa atong tubag sa Salmo, Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Mo ni tuaw ni Propeta Jeremias, ay nindot kayo paminawon ang ikaduhang stanza, ambot og naminaw ba mo ato? Sanglit tungod kanimo giantos ko ang insulto ug ang kaulawan naglukop sa akong naong. Ang iyang naong ba napuno sa kauaw ug mga insulto tungod sa iyang pagtuos Ginoo.
Niingon pa gani siya diri, nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsuonan. O tanawas Kristo, gisalikway sad sa iyang kaugalingong mga igsuon. Usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Stranger na hinoon siya sa iyang mga kaigsuonan. Tungod kay ang kasibot sa imong balay, nagaut-ut kanako. Kay ang akong gugma, ang akong dakong tinguha sa pag-atiman sa imong balay dinhi sa kalibutan, mao na hinuoy ni ut-ut niya, ni kaon niya, murag anay ba? Kay sa sige man gunatong saksis kamatuoran, sigihan na hinuon tagdagmal sa atong mga kaigsuonan. Para gud anang dili ka magpa-color sa imong buhok. Unsa man, mugwapa ka o mubati sa matas mga tao. Tubag. Dili ka mangiski sa imong kilay, di ka mamadlis, mugwapa ka o mubati. Bati, oy, bati kag naon. Tinuod gina sa kalibutan. Bati ka niya, tamayon ka sa kalibutan. Mao na intaw ang atong mga kaigsuonan, malalaki magbababae, basta mabati na ganing naong, mugamit dayon sa mga butang sa kalibutan nga kunuhay, mupanindot sa imong naong, pa-colors buhok, paputi aning atong kutis, pahamis aning naong, ana, kay haron daygon sa kalibutan. Ang kalibutan, mga igsuon, maoy number 1 nga bakakon. Bitaw, ang kalibutan, kusog kaining mamakak. Natanawa rong ato mga leaders, siging binakakay, hangtod na nag-away na lang sila, nagpinatyanay, purtigin nilang pamakak. No? Labi na din sa Pilipinas, sa ato mga political leaders, apil na sa mga church leaders, apil na ning nagwali. So, kabakakon. Lingay mong tupad, inadi kabakakon. Nawa jud ka mamakak. Mga bakakon kita sa tanan. Sige, suway saksi ang kamatuoran, isalikway gyud ka. Para karon ang kamatuoran nga pabaligyaon jud kog slat. Nawa di ba makadungog mo inig-ingon na kog slat, moingon sa mo, naad-nasad. Mura bag imo yung isalikway ba? Di ba? Pero congratulations sa nagpuyo sa kamatuoran nga ako kabahid ko sa simbahan. Kana bang ang kasing-kasing na puno sa gugma, zeal para sa simbahan. Congrats kay nagsige gimong balik-balik og palit og slot. Nga karon open na sa dakong GCash, 500,000 raman sa nikutob good. Dali kay mapuno. Nadaghan ni text nako, pader open na imong GCash, nako ngano man mamalit na sad mig slot. Sige, open na. Ako mutugan ko news tinuod ha ang atong halin sa SBF DAG sa pagkakaroon tinuod ni kay mo may giprint sa atong Finance Council niabot na og 31,539 ka slots nya naapay 28,461 ka slots nga available sa SBF DAG. Tag 500 pesos per slot ni siya para sa atong kumbento. Nya naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Niabot na sa 139 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Salamat kayo sa mga matinud-anon. Pakpakan nato sila. Salamat kayo. Ang atong MMHD murag ni hinay man, wa na mo'y gugma sa mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria sa Fatima nag-awhag nato nga hutda nagpalit akong slot, no? Muna ang atong halin dinhi sa atong parokya 4,053 na ka slots nya dito sa Kapilinya. Ambot ngano sa ning Kapilinya wa na man ni increase ang ilang number. 635 lang gyapon, mga duha na ni kasimana way amo to ba kay namalit itog slot. Oy taga Kapilinya, sultihi mis tinuod ha, basig way na malit diha, di jud kum tuong way na malit. Nya ang atong total
4,688 na ka-slots ang halin. Naapay 1,312 ka-slots nga available. Tag 1,000 pesos per slot. Niya naasa tani 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge na nasa 23 ka 20 slot challenge. Ato na sa ning pakpakan sila. Salamat kayo. Kini ako ning gisulti kay ngano man ang kamatuoran nagsulti nga may duna gid taon tay gugma sa simbahan. Ang simbahan mao gyud ang atong paminawon, mao'y atong sundon. Pero dili ang taga-simbahan mo'y atong sundon kanunay. Kaming mga pari, i-check usa, i-fact check, no? Ang among kinabuhi o ang among mga gipangsulti. Nya, kung wa na gani masubay sa gisulti ni Kristo o sa kamatuuran nga gisulti ipasangyaw ni Kristo, wa na magsangyaw ang among kinabuhi o ang among mga pulong sa mga gisulti ni Kristo, palihog remind us. Sultihi may Padre, muragwa na mahaom. Malipay bitaw ko na moingon ako, Padre, nganong sige pamangkag baligyag slat nga dugay naman kay na. Nindot kayo. Karon makasulti sa ko, wa pa man mahurot niya ang ato mga contractors, wa pa bansad mabayre. Gani nay uban naghilom-hilom, nasa uban sige nagpasumbingay. Pader, nanay, partial, ana. Niya, wa pa man mahalin. Muna nga kamatuoran. Kamusang mga bana o mga asawa, puy ang kamatuoran. Kanabang maghigugmaay, magpasayloay sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos. Aron ang inyong mga anak makakita nga mao din ni tinuod nga minyo. Dili lang ng happy-happy, kanang hanimon-hanimon, dili din na mao. Nya kita sa mga Katoliko, magpakasal gyud usa, una magdog ang babae ug lalaki, magpakasal usa una magdog kay mao man ay kamatuoran. Dili nang pabungga-bungga anang kasal nga porting daghanang gasto, dako kay gasto, unya dugay na kay nagtipon, kay nagtigom pagkwarta. Unsa man ni ang atong kasal sa simbahan? Pang kuan lang, pang show off, dili oy. Kaning kasal sa simbahan, ang kamatuoran ani naghatag ni og unsa man lisensya o pagbalaan ni anang gitawag natog marital act, kanang sexual act sa bana o sa asawa, himuong balaan pinaagis kasal. Dili ni ang kasal nga pang video ra. Nya sige hanayon yung tanaw niya, sige di mong panaway, hala nasayop siya glakaw, hala bati kay siya linaktan, ayoy wa man mo angay ang iyang gisulop, sige na lang ana. Di na maoy. Ang kasal mauna ang paghatag og kabalaan sa kinabuhi sa babae ug lalaki nga maghimog bata. Maghimog ganig bata ang babae ug lalaki nga way kasal, padung nas impierno. Matod pa ni Propeta Jeremias, laglagon mos Ginoo. Nilingya imong tupad. Ing na gikasal kas una pa mo nagdog. Ing na kono. Nya mo ingon sa na imong tupad, wa pa manggani koy uyab. Ing na ayaw na gyud pagkuan ay pag una-una. Kasal gid usa, una dog. Malipay sa kung naay pipila karon nga niingon, Pader, magpakasal na gyud mi, 25 na mi katuig, dayo ban 30 na mi katuig, wa agin mi kasal. Abi ba namo, Pader, og okay ra ana. Kanindot ada, dili pa uwahi ang tanan. Magpuyo na tas kamatuoran. Matud pas Ginoo sa unang pagbasa, kung maminaw sila sa imong pulong, dili nako sila laglagon. Nindot no. Kung maminaw sila sa imong pulong og botoo, dili nako idayon ang pagpahamtang og silot kanila. Mao nay atong paningkamutan nga kitang tanan maminaw og mosunod na sa kasing-kasing ni Hesus.